Gure jokua eraikitzeko beharko dugu kutxa bat, guk pasteltxo batzuk erosi ditugu eta kutxa aprobetxatuko dugu. Gure fitxak eraikiko ditugu intxaurrekin. Orduan beharko ditugu 6 intxaur, 3 jokalari bakoitzeko. Beharko ditugu 12 begitxo, gometxa batzuk gure tableroa markatzeko. Guk txuriak erabili ditugu, nahi badezue, margotu dezakezue, errotulagailu batekin, edo. Gure kasuan, espraia erabiliko dugu kutxa pintatzeko. Gure xagutxoak eraikitzeko beharko dugu goma eba, guk aukeratu dugu laranja purpurinarekin eta morea. Uraize batzuk, errotulagailuak, nahi izan ezkero soka pixka bat isatxa eraikitzeko, bestela ere goma ebarekin eraiki dezakezue, eta dena itxasteko gure kola pistola. Hasiko gara? Bai. We're leaving together, but still it's farewell. And maybe we'll come back to Earth. Who can tell? I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. Yeah.
together, but still it's farewell. And maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. Oh, the final countdown. lasai, berriro. Orain cambio, orain We're heading for Venus, and still we stand tall, 'cause maybe they've seen us and welcome us Eta all. zuk irabazi dezu, bai! Toma And things to be found. I'm sure that we'll all miss her so. It's the final countdown. The final countdown. The final countdown. Zubabadwao, final counting down. Zubabadwida, zubadabadida, zubadabadadadato. Zubabazwida, skibbity-boppity-bop-bow. He's a ding-dong daddy from Dumas. And you wanna see me? So it's your sister like when you're out here to the Julia, Nola, Pancho, Melissa, Julia. like Estrella, Luna, Sarah. Aha. Orain, pizka txikiagoa, bestela zaizu sartuko, bueno, lasai. Orain, gara zirena. Isa. O. A. K. Bai, oso ondo. Eta orain, azpiko gure gutxo horretan, hartzen dugu zuzen. Nola hasten da, zuzen. Esta. Ez, zeta. Zeta. Bai. U. Zeta, berriro. E. N. Vale, perfecto. Estoy haciendo a mamá y